Wethu hamba Hayi sikhona lo ndaba hamba kanjani futhi. siyaphila mfowethu. Cha ngicela ukuthi uyichaze nje kubabukeli ukuthi sikhuluma nobani nokwabani. Mhlawumbe ngaphansi kwaliphi iqembu eliholo yibani. Hayi futhi ukhuluma noNqolibhatshiwe wamajola ongaphansi kweqembu abafana bompetha. Iqembu njengamanje eliphethe umshala wakwaSibiya okugosalalo elidala uMasukwela kuyena bekade ephethe iqembu ongasekho ke emhlabeni njengamanje. Ngasethula siyabonga mfowethu. Cha la esifisa ukwazi kakhulu mfowethu sizwe ngathi kunengoma la ekhona ebizwe iqembu lompetha. Sicela usisize mfowethu ngokuthi likuphi nendawo mhlawumbe lungaluphi usuku ingoma ulindele ukuthi iqale ngasikhathi sini mhlawumbe amagoso ngifika ngasiphi isikhathi. Ingoma ikwaQomtaba enhlanokhala isigodi. Igoso lethu esilikhumula ijezi uMasukwela yona leyo ngeke ngasho ngathi lona goso elidala lompetha. Umkhumula ijezi nje kaMasukwela simkhumula ijezi. Ingoma izoqala ngo11 emini kuya ke esikhathini santambama nathi singasazi kuya ukuthi amagoso angakanani. Amagoso ke ngokuka association wethu amukelekile noma ngeke ngize ngokuqinisekisa ukuthi mhlawumbe amukeleke ukuba isibalo singakanani ngesimo sesikhathi ke cishe mhlawumbe. Kodwa nje ngokuka association ebengwazi ngathi awucwasi bantu sekungabe kuyaqala. Mfowethu okunye nje ngifisa sidlule khona mfowethu la sike saba nengoma yamakhandlela ebesina ngayo kulamaviki nje adlule ibikhona la kwaMashu. So mfethu sifisa mhlambe uyibongele ngakho ngendlela esabona ingoma yaba yinhle ngakhona yaba impumelelo. Sifisa mfethu uyibongele kumagosa ekhona nabantu ababekhona bezoyibukela ingoma uthi nina nje ningompetha najabula kangakanani ngalokho. Lo ndaba mfowethu ngisola amagama okulingana mfowethu ngisola amagama mfowethu ngisola amagama okubonga mfowethu ukukhulu kakhulu mfowethu okwenziwa kubantu kuthina sibonga nje ababukeli bengoma mfowethu sibonga nje abadlali bengoma onke amagoso aphuma ngobuningi babo azose ngama mfowethu kulokhuzana emakhandeleni akabhuti umkhukhu okumasiza okuyisosha ebelile iqhaza elikhulu engomeni yethu ebekufike kwayinkabi noma inyawo bengasayishayi kodwa nje bekuyisosha kakhulu okuyilona lona beliyiso lengoma esalimala kakhulu ngalo kodwa ke saqhubeka sayilima indima ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kubafowethu esasinabo sayibamba kamnandi ngaze kube bikho ngqabano waphetha kamnandi umdlalo ngiyafisa nakwamanye amagoso makunesimo esifana nalesa sibambisane kanjena nje. Mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu sithi nje bhebhisani sinondaba production ekulimaleni kwesosha abafowethu enanikade nibambe nalo laphinde layise ngomeni lalekelela kakhulu nje la nezinto eziningi elizenzile eqenjini. Siyabonga kakhulu mfowethu sithi phephisana nasemndenini wakhe nje nanina nonke amasosha benibambisene naye phephisana kanza kwethu sinondaba production. So mfowethu sicela kakhulu njengamanje Nqolibhatshiwe wamajola sicela nje mfowethu ukubona bonke abantu abazi uNqolibhatshiwe abazi iqembu lompetha abasobuka abangekho buka sicela mfowethu usinqenqele bonke abantu abathanda wena nabathanda iqembu nisinqenqele bonke mfowethu ngayo yonke indlela ukuthi besisupport besilekelele besibheke inkundleni zokuxhumana ko TikTok nako Facebook nako YouTube kuyona yonke indawo sicela nje mfowethu usinqenqele bonke abantu owazi ukuthi bayawuthakasela umsebenzi wenu. Nondaba mfowethu ngiyancenga kakhulu ngiyanxusa ngiyacela mfowethu ngishona ngedolo kubantu bonke nje inhlangothi zonkana mfowethu siyacela ukuba belandele abantu kwinondaba production belandele nje kakhulu mfowethu uthola wonke amanani owadingayo laphana ayikho inhlobo yengoma ngekuzithole ilokhuzana nje leyana engakhethi umuntu mfowethu laphana igoso la kamaphumulo uzolibona la seshow uzolibona la semahlabathini mfowethu nami ngabe kuthiwa umdlalo wakumuntu ungcele mfowethu nje abakhethi ihlangothi la abantu inondaba production ngiyacela abafowethu nje siba lokhuze siba check ngayo yonke indlela futhi ko TikTok YouTube yonke indaba uzobathola nje mfowethu kuba abantu abasebenza kakhulu bese nginqenqa ke nje ke wonke umuntu ke nowazi uNqolibhatshiwe nothanda uNqolibhatshiwe sengicishe ngashiya phela ngibuye ngibela eginqini ngibuye ngicule nje owazi uNqolibhatshiwe ishiyanja nikhichima njalo nishone la khona ku YouTube lapha nifike nidlala ingoma zeshiyanja niyolithola nje ishiyanja abashayi besimo bafowethu xolisa ukuza ngokunye bese ngithinta okunye kodwa akusemsebenzi. Hayi siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga Thuma. Sibonga kakhulu nondaba mfowethu ngiqhubeke nje nisiphushe ngale ndlela nisiphusha ngayo siyamagosi singelutho asilutho ngaphandle kwenu. Ngane wethu ngaphandle kwenu nathi asilutho siyabonga kakhulu mfowethu. Sibonga kakhulu mfowethu.